Masakaw explain, sabar-sabar sa pranaw. Nagyo, Allahu Akbar. Sinarya mapi abilita. Matan. The report noted that such drone of Israeli military official admitted that the scale of threat was understood too late with no adequate countermeasures in place during the early stage of the war. Ayamanan yan na inangkon, inadmit ko naging mga Israeli. Amialit, so kaya ayamanan yan na so unexpected iran. Unexpected nan. Mialit at tigyan so kaya tukawiron sa giyang kayamanan yan na mga drone. Di kasalo, low latitude. No adequate na daabon ki counterpart sa ngaya iptimbak. Adro na giyang ngaya Hezbollah. Daabay ranon da system. Abay ranon kiran. Kadi kakuha radar. Nakataya. No countermeasures. Daabay ranon ki counter. Di nga mula kaya na M60. Katatan. Siran ni miadmiton. Ada amariri para duwi selo sa giyang kayamanan niya na bagwa drew na giyang aya Hezbollah. Only recent, according to the report, has the Israeli military begun developing structure, responses in coordination with the defense industries. Sama na niya na erang kundi ka pang buel, sama na niya na hindi pinchairan sa. The newspaper also pointed to growing pressure from Israeli settlers in the north. The local official warning of deteriorating security condition and threatening to shut down schools amid ongoing drone activity and attacks. Allahu Akbar. Miya kang buuman sira nakisagi nga iyakuan. Emanan yan nakalele nga ito na madi tawag siya. Iya mga tambuhan ng iyakuan. Emanan yan na Hezbollah. Ya paano tulagi nga iyakate? Ayap man na miya nutul na newspaper. The newspaper also pointed out. Gid na marib. Padupensa emanan yan na piano tulagi nga marib. Growing pressure from Israeli settlers in north. Giyang atigi na tanto kaalak. Tanto kaalak kapapressure. Aging mga tao, mga settlers, san sa giyang kaya northern Israel, with local officials warning the deteriorating security condition and threatening to shut down school. Nayamanan niya na giyang kaya nakaalak aging na mga thousand, mga Israeli, akibubaling, uli na mga settlers, san sa yamanan niya na northern Israel. Nagyang kaya pagkumanan, pupakala, so kalakiran, nagupresyuriran. Uy, sagyang kaya deteriorating. Emanan niya na kaya pa, piyabaya ni Randa kaya mga tawanan. Miya kay ito atigyan, so security si sagyang kaya. Darpa, iman to atigyan na threatening to shut down school. Iman to atigyan na kapakay, kalakaban nagyang mga eskwelaan sa isa north, sabab sagyang kaya amid ongoing drone activity attack. Sabab ayamanan yan na sabab pakon sa nga deteriorating of security in this area. Miya kay ito atanto so security. Mga sundero sang kananayamanan yan na north. Kami mga wasiransan. Napupakapuro ang uta tension pressure kalaka. Sabab sa giyang kaayamanan yan na tuloy-tuloy operation drone operation na giyang Hezbollah na kapakayatigi na kaklosan ang giyang kaya mga eskwelaan sabab ko deteriorating security kaya pa kay to security ran na sabab sa giyang kaya tuloy-tuloy ongoing drone at activity sabab sa nga tuloy-tuloy adikiran di ka pamumbaya giyang Hezbollah na mana na klusan nira na giyang mga eskwelaan san. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ko to matang mapi istorya upang mga miya pepe ang penutulaw na. Kaya atrasiran, kaya withdrawran, okay takapag-withdrawran, saba pa kaya withdrawran. Agu, miya ka withdraw sira na, miya kang buman sa mga tao, kaya deteriorating, miya ka ito atigin sa security, o ay,
sabo patigin sa nga, kuha na, klusa na may eskwela, nakaging nga mga drone. Ay, pagkalakiran. Kadi ka depensa. So ka ba sa kuha nga na drone na nadatara mga antay, darok tanuron makaila, dataro lapad. Dataro lakba lapa kudna, may giraw saya. Data, bup ka, sabo-sab ka ba yan ro sa poro? Why? Problema na giyang kaya mana niya na pimbala na drone na nga Hezbollah na low altitude. Mana niya na mga budi kakawa. Dra pa kakuan. Kapler ganyan. Kaya minta na sa Facebook. Dra pa kapler ganyan. Adirang ka detect na there is no measure. Daat tigyan na counter measure. To na measure. Naging ito okit-okit. Why? Daat tigyan na mana niya na ki-counter sa nga drone niran. Eman to na pumbiling sira na lilikod nira na limeran without comprehensive agreement na miya ka withdraw sira. Kaya pamamituan nira na ginaweran. Allahu Akbar. Mata na kay Rolls Smile. Ang na 100, 200 do to. Ay mana niya na star ka na. Di na kay malapis. Shout out from Malabang, Lanao del Sur. Si Muslimin. Ahsan kanakan sauna yan. Kanakan sauna yan. One regional official was quoted as saying that defining the areas as safe is not policy. It is neglect reflecting rising frustration among residents. Miyakambo man nga ng mga residentsan. It is neglecting, reflecting, rising frustration. Allahu Akbar. Manani na, kaya tigin na maulawla, why? Na, kanabagi itigin sa policy, kagi itigin na manani na, gidni sabab, reflecting, rising frustration. Managid ni, pamana mga unga, why? Mga unga, agyang ko to frustration niran. Sigo, Gianadi Katido. Marib concluded that the war has effectively entered a new phase of limited engagement, with both side operation under evolving deterrence equations, while the risk of renewed escalation remain high. Sama na Peter wag yung marib na ayati na kailayakan saya kailaya misi na iman to at tigyan stage, mana stage na kuan. Iman to atigyan na derpa o pangkatan. Ang derpa stage. Iman to atigyan stage of war, miyaw maatigyan suya maanan yan, na limited katidawa. Mimbalo yan normal. Sumiyaw na ay maanan yan na mag-endema. Sama na atigyan, nagyang di katidawa, na effectively entered a new phase of limited engagement. Iman to atigyan na miyaw maatigyan so katidawa limited. Dataro miyaw na amaga-endema. Why? With both side operating under involving indeterrence. Nagid na tigin sumiyaw na may to adiran di katidawa. Ugid na mamimaintain na na. While the risk of renewed escalation remain high. Makmak, kata si Mahmud. Gina na kay Mahmud. Kagi ka sa kabo pululuba. Aray Mahmud, sokrano. Di kan wagip kergay. Ay hindi na kaya na sidga, nagugyab. Ay mala, nang ay mga monitoring iman to, na kitug siyusiran. Shout out kay Mabagsik Vlog. Basta Ranao Vloggers, solid. At naging mabagsik mga post ko to. Marib concluded. Sama na tigagyan nga Marib, na sidin miyatago so katidawa si ko normal, si ko wandang. Why? Ay manan yan na di makilangan na tumimbak, na di makilangan mananguta sa balamang na tumimbak. Maganda mas samanan. So aya sumatutala na yuto. So mga residente arimaw ko agama nagibapiyasa wati na importante kay arimaw na di ka absent. Ay dapat ka. Okay. Ay manan yan. Sumatutala yung tutul si sagyang Lebanon. Iyo tapunan yan. Ayan ta pag yung Israel na from borderiran na malalagwiro sa Lebanon na 15 kilometers na piyakiyawaan niran ko mga residente trusi ko mga bomba. Now, kaya kung makawasiran ro, miya ceasefire. Mbuling si Raman,
pianimbak siraman ng Israel. Ito sabab pa Peter iran na tuloy-tuloy agyang kaya violation agyang kaya Israel si ceasefire. Nakagiba piyaman na niya na violation kailangan agyang kaya yaman na niya na Israel na due to kambubalinganan. Labi na sa pulo munisipyo mararantar. Amara ni sangana na border nga na Israel. Na 15 kilometers na piyaki bakantiran da bakatero bakantian ni 15 kilometers na nga di nang kapakay. With nagito yo kitiran piya mumben siran ro miya kang bakwit siran. Ya si spare kesui siran da siran makasi ka piya mumben. Now, iman to mi withdraw siran. Ay ako na sabab na imbalance. Ay man niyan na benderan pukus ya Iran. Kas miya kadakdak lo to division na mga brigida mi withdraw. Why? Wina nga pag-analysis na Peter Iran. Tigira na kanabagyan na ni sabab. Kaya mala sabab, na sabab sa giyang kaya disiran pa kato sa Hezbollah. Sabab sa nga mga drone Iran na tuloy-tuloy. Ang mga ito iarga, ugid na pakasugat. Kadi kedakap, di kesalo agi nga mga Israel. Why? Sugina ni latest chan. Sama na tiga nga marib. Why? Taman sa Peter wagi nga marib. Agyang utaka pag-withdraw Iran. Ay tigi maariba prohiba nang utaka pag-withdraw na tuloy-tuloy ka panimba kakiran agyang kaya Hezbollah a drone na pag-withdraw siran. That's why they call the title of this story is Israeli withdrawing under fire. Yang tigi na Israel na pag-withdraw siran na patimbakan siran sa likod. Withdrawing under fire. So sama na tigi nga Hezbollah kana badin gina ni mala. Kaya mala nadiran tengah ng drone agyang kaya manan yan na Hezbollah at taman sa kaya withdrawran na titimbakan sira naging Hezbollah sa drone sa etigi na sample nang utaka pag-withdrawran na namin betop man sa kataw miya tayo Israel agun makatawa ang nadiran papansin na dasiran sa upnam yalim mi keketedasiran gitup man natigi na isa na miyaw masira na rescue operation rescue team agun mga helicopter penguas ang utama mga igagama na miyaw masira man na drone na amanan yan na niyagi sulapak si Raman. So, gito ikatiro na marib, Israeli withdrawing under fire. So, ginan. So, sa man tigagi nga marib, na datar na tigyan ba, niya kambalingan si ikaw normal, adi magandama, adi malilang ng beto, adi malilang ng beto sa sabala. So, ginan na tigagi nga kaya, marib, yamanan yan, na miyaula si. Marib effectively entered a new piece of limited engagement. Sama natigin na miyaw matigagyan kaya marib, so limited, adi ka tidawa. Limited, adi ka timba ka. Why? Eman na niyan na engagement. With both side, itingin na makamubala, why? Na di mali lang na tumimbak, na sabala man po na tumimbak. So, gina natigin na yamanan yan na suma total, agyang kaya withdrawran. Why? So, ginan mga bangsa ko, shoutout Tarkano Langon, why? Miya po suruang ta talo ka item.